Sanibonani ibizo umchasiseli Siminyamiya Sento. Namhlanje kuyi-weekend enhle kangaka bakithi sithi sikhumbuzaneni bakwethu ukuthi abantu bananzelele ukuthi insuku sezomusa sezisiyavalwa. U28 November usesondele. So kuyadingeka ukuthi lapho ohleli khona umake sure ukuthi uyaqala ukuthi uzilungiselele. Ikakhulukazi abantu abanezebo. Kunabantu abaningi abathi bona bazolinda mhlawumbe icourt izobuya ikhuluma ngokuthi banikwe ama permanent residence, abanye bathi no balinde icourt izobuya iextenda. Kodwa ke akumelanga kube njalo ngenxa yokuthi asazi ukuthi icourt izobuya isithini. So kungaba kuhle ukuthi mhla icourt isiyathatha isinqumo, mhlawumbe izothatha isinqumo sokuthi akwengezwe amalanga, wena kumele at least kube kukhona osukwenzile, ngoba ama chances are high ukuthi maku extendwa kuzo-extendwa kulabo asebe thathe istep or inyathelo thizeni ngani ngoku apply. So abantu bayagqugquzela ukuthi bezenjani. Kunabantu kade becelwe kwathiwa uku-applyiswa kwama-waiver kuzo-expire ngoJuni or kuzo-expire nakho ngoNovember kanye nezephu. Nokubona embuzweni akusiliqiniso lokho. I-waiver izohlala ikhona, kodwa ke okuzo-expire ngoNovember i-ZEP. So uhulumeni waseMzansi Afrika ulinikeze i-chance yokuthi you can waive ma i-ZEP yakho izo-expire, uzo-waiver uthathe i-option ye-general work permit. So abantu abaningi sebe-applyela ama-waiver bayakhala bathi ama-waiver kawaphumi, but esizokusho ukuthi just be patient, there is nothing ongayenza ngaphandle kokulinda. Kodwa labo aba-apply ekucaleni, ikakhulu aba-apply 2022 nabo 2023 around there, abaningi bakhona uthi mawuthi uya-check-a i-waiver wakho ikutshela ukuthi kade yacollectwa. Labo ke kuzomele ukuthi uproceed ma isithi yacollectwa, uproceed u-apply i-general work permit, then ma usisiyo submitter bazofika bakuncedisa, uzobachazela bazokuncedisa. Okunye bakithi abantu bayaboshwa, ikakhulukazi indawo ezisedolobheni la eHillbrow, Berea, Uval bayaboshwa noma une-passport. Amaphoyisa athatha ama-chance ukuthi manga kuthola ungayiphathanga akuthathe ukuvalela, amanye noma une-permit ayokuthatha ukuvalela kutshela ukuthi basafunani ukuyo-verify just to frustrate you ukuthi ugcine ukhiphe imali. Lokho ke into esicabanga ukuthi izinhlangano lezi ezilwela abantu zizothi ukuyi-addressa. Zikhona inhlangano eziningi, khona bo-CAX, khona bo-LHR bazoyilungisa le ndaba. Kodwa ke khona inamba ekhona othi ma kungenzeka udetainwe, uboshwe, ikakhulukazi ma uboshelwa amaphepha eye-lawyers human right, uyayi-WhatsApp, bazobuya bazokusiza mahala, ayikho into abazokukhokhisa yona. Inamba ngizoyishiya ngaphansi, uzoyibona ma uyithathe uyigcine leyo namba. Ma usiba khona isihlobo sakho okusiba khona umngani wakho othile oboshwayo, uya-WhatsApp leyo namba ubachazela ukuthi uboshwe kuphi, uboshelwe lana. Ngikhuluma ngabantu wa-detain for amaphepha. Angisholo ukuthi mhlawumbe umuntu usegwaza umuntu bese eqamelisa umuntu ngale su-WhatsApp susithi udinga ilo. Cha, labo umuntu ozo-detained specifically for amaphepha, whether unawo or akanawo, usebenzise leyo namba. Akukho mali abazokucharge, akukho mali abazoshira, kodwa bazoza kuwe, bazoku-assista, bazokuncedisa. Inamba yiyo le ozoyibona ngaphansi ku-screen. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi lizoba ne-weekend enhle kakhulu bakithi. Siyanithanda kakhulu emakhaya. Ningakhohlwa ukuthi ushare le video, uphinde ulike, bese uyasubscribe ku-AVG Reality Channel. Siyakuthanda kakhulu.